Ole, am saying ke hi Mizo National Youth Front 6 Lui South Block a President Post mek tu rodin tlonga bluk thir kane pathian le kan ramtan tia ramtana ka thopui ka thlai pui zong te le MNF ka member pui zong te Mizo National Youth Front 6 Lui South Block official YouTube channel la kalau lom chewa in the vine che be thaber ka buk chew ane COVID-19 3 alen nu phei chuang tun ma ang khan mi ina han len lu te han loi lu te kha arem treu to lova chu wang chuan social media kan ti heng WhatsApp Facebook kan ti te hi house to house campaign in thaber a lo chang ta ne heng social media hian party tin tan campaign platform lailum alu ke chou tu ni berin alang ta ane heng te hi Mizo National Youth Front 6 Lui South Block chuan lo mit bei ve rangin beng alo chia WhatsApp Facebook kan ti ba kai hian YouTube heng po hian party tin ten han tang kai thiam ni kan tung chho zel do na alan awangin min hunga tlan big ni tung lovin Mizo National Youth Front 6 Lui South Block Executive Committee voi khatnain arial ti ho thing thei tura official YouTube channel tun huna bultan ani theita hi aro pui ka tia long thu kan soi ani e channel hian party soi chiat na te party dang diklo na te le until ti diklo te an che su na te soilan atum lova pathian le kan ramtan tia ramle namtana thokchin MNF party ya thlai te kan ni awangin thil thatia ramtana thoka in elna hlok zok le tangkai zoka Heram hi om theinan kan pha kang tokin mala kan tum ve mai ani tin serlui assembly constituency hian bial tu MLA chak tak mai pulon sang aral te kan neya COVID-19 shuleng awangin khovel tang rualin Mizoram apo harsa tam tak athling ti kan thri ani chuti rual chuan COVID shuleng awanga harsa na tok lo ang main bial mi puiten development sang kan hureng thei te hi mak kan tin ro pui kan ti ani ngai tu na zong senga ma ni in lum chei anga a bial chung ko sang min chei sak tu bial tu MLA bulorin sang rau te chung a hian channel ai oin long thu kan sui kha ani heng development kan hu theina chan bul pui ber pakhat chief minister zong tak pu zong tha kai hruai MNF ministry chung a hian lom thu kan suya lom thu sei sen lo kan batak me ane tin kan minister zom tak te an vai dan hing American soi seng lawang an department chan atanga harsat mi lawa kan bil ta na anin phanai lom kan ti in ro pui kan ti a se lui bil mi pui ai win lom thu kan soi bok ane zoram puma Mizo National Youth Front na ka thlai pui tele party worker ten he YouTube channel hi tangkai taka kan man theinan fuina kan tiang chi te thu cha le mo phurna party worker sen kan ti turang chi te han soina hun te kha buat sei thei kanin be sia chu tiang hun te chu la buat sei kan tuma tin chu ti rual chuan e kan party shwai tu atang te MLA minister atang te interview nei thang nam tak te po la buat sei chho zel kan tumani ti kha kan han soi lok bok tu ani tin he channel a hian video upload tu kan nei ni chuan screen na phone number karon tar la na hian engtik live bon subscribe the ani a kan channel en call tu tenen ro man na kan siamanga zoram ta na thatu te party worker ta na thatu te le bidang tan en ton tak ani dam te ngai to chungin ro man na siamin upload to ra ko sei thin ani don ani tin he channel hi Mizo National Youth Front 6 Lui South Block te siam ni ma sela an ta week ani lawa MNF party worker zong te tan he channel hi kan ta ni ti kan se chep kan tu ani chu wangin in ti ta tua in ti ta neya athana tu le aphui sui theina tura thuro ni peturin kanin som non ngoi ani tin he channel hi khoi taka milo subscribe sak vet turin kan ngen chewa tin video kan upload ang te minlo likes ka tin WhatsApp group aniamo Facebook group aniamo kan omna group sanga war taka minlo share sak turin kan somin kan ngen mol chewane ato bera chuan pathian le kan ramtan chung zelin
he kan mangai Mizoram kan nei chun hi duat taka enkol tu tur te chu MNF party kan ni ti in thenon leila eng kunga po tho ho na thanen lungru takin ke ipen zelang u pathian le kan ram tan